Terima kasih banyak. Thanks a lot. Yang dikasihi Dato' Darul Laiking, Timbalan Presiden, I did ask him to deliver a speech. He refused to deliver a speech. Dato' Paul Boon, the chairman of Parti Warisan Sabah, Dato' Paul Boon, Dato' Lorito Setiausagung, Vice President, Dato' Jaujan, Dato' Jun Wong, Dato' Dr. Daud, dan ketua-ketua saya yang hadir pada hari ini dari sebelah Lorito, Terence Au, Ketua Wira, yang berhormat Datuk Munira, Ketua Wirawati dan Nur Faiza, Ketua Wanita, dan yang berhormat kita punya acara di tempat kampung dia, YB Tang, YB Likas, Datuk Aziz Daman, Ketua Penerangan, ahli-ahli majlis tinggi, dan semua yang hadir pada hari ini. Saya tidak boleh sebut satu persatu. Cuma saya ingin nyatakan bagi pihak Parti Warisan, terima kasih banyak kepada semua masyarakat yang ada di Sabah, dan pada malam ini kepada semuanya yang telah bukan hanya memberi sumbangan, tenaga, pemikiran, pandangan kepada pihak Parti Warisan untuk membolehkan kita memenangkan 25 kursi. Before the elections, we only had 14 seats. The rest jumped. But after the elections, we managed to secure 25 seats. Sebuah parti yang hanya usianya 9 tahun, 16 Oktober 2016, it was born. Satu parti yang bukan muda, tapi kita jadi pembangkang 6 tahun. Sebelum tumbangkan Barisan Nasional, I think at least 1.5 years or 2 years if I'm mistaken. And then one can imagine how tough a party like Warisan, born as an opposition. Dan parti ini bukan pimpinannya mau jadi menteri, mau jadi kerajaan, mau jadi pemerintah. Memang kita mau. But we form the party dengan tujuan dan niat yang baik untuk memastikan supaya bukan hak Sabah, bumi Sabah, termasuk negara Malaysia dapat kita pertahankan sebaik mungkin yang ada. And it is important for us to know that. We give birth to this party, we form. We discussed in my house in Kuala Lumpur, Daryl was there. June was there, and a few of us. Where we gathered together to make sure that how we can unite Sabahan. Bukan menerusi niat kita semata-mata untuk mau jadi pemegang jawatan. But we have to fight for the right of Sabahan. And this is a truly, not only a multiracial party, but also we have been very consistent in our struggle to ensure that the voice of Sabahan not only can be heard in Parliament, but also at the state level too. Dan ini yang kita pentingkan. Kerana kita rasa setelah kita membentuk negara Malaysia, our forefathers then were bonded in spite of we were separated by South China Sea in different kind of religious belief and different culture. And yet we were bonded together to form a country by the name of Malaysia with the intention that we can do better, a better life, a better future for fellow people from not Borneo then in 1960s. We were governed by the British.
Saya masih ingat nenek saya namanya Panglima Udang. And there was a dispute about the Turtle Island in Sipadan. 5 panglima bergaduh. So the British then, the district the administration was then, the British was in Labuan. So bawa my grandfather to resolve in 1948 the matter. So eventually, it was decided that the matter to be settled among the 5 warriors yang ada in Semporna. And that was one of the issues that we brought, myself and my uncle. When we were then in the federal government. My uncle Tun Sakaran was the minister. We decided to brought the suit by Indonesian government to claim Sipadan and Ligitan to ICJ, International Court of Justice. And we were very fortunate then, with all the evidence that we showed. Not only the graveyard in Sipadan, but also the evidence my great-grandfather then was noted in one of the, not only a journal, but also a book in United Kingdom during the British governor then, stated that this island belonged to Sabah. And similarly, just recently, when there was a claim by Philippines that they have right in Sabah, that was held in a court, I think, was it in Spain? And yet, it was decided that Sabah has the independence, has the right. It's belong to us. It's not belong to Philippines anyway. And we as a Sabahan, we must stand united for us to fight for our right, not only to be heard, but to be realized. We must not only the voice to be united, tapi penting kepada kita bukan hanya suaranya, tapi tindak tanduk kita sebagai sebuah kumpulan keluarga di Sabah dapat kita satukan supaya cita-cita bukan setakat our forefathers, but the future generations will have a better life than us compared to what we have now. So indeed it is very crucial for us. Pasal itu saya dengan rakan-rakan saya, Datuk Daryl dan lain-lain, decided we want to have an event tonight in conjunction not only Christmas yang ada, New Year yang ada, tapi juga kita mau menyatakan how grateful we are to all the Sabahan, 1.7 million voters, and we have the majority of Sabahan compared to other parties. Even they combine together GRS, yet we managed to secure as a majority party, a single party there. Boleh kita dapat melihat sebuah parti hanya dalam usia 9 tahun, berjaya memerintah Sabah 10 tahun, sudah hilang. ASNO perintah lebih 10 tahun, hilang. Tidak ada sudah. Begitu juga PBS. Perintah 10 tahun, hari ini tinggal 7 kursi saja. Akar tidak ada, STAR cuma 3 kursi saja. And Warisan, in spite of us being in opposition for a number of years, without any kind of government institution with us, backing us, yet we managed to topple the National Party, Pakatan Harapan, DAP, PKR, UMNO, Amanah, and the rest of the group. And it shows that it cannot be done by us, but it was done by the fellow Sabahan who voted for Parti Warisan Sabah. And thank you very much. Terima kasih banyak atas sumbangan, atas sokongan, atas tenaga yang ada. Ada di antara mereka yang kerja sampai malam, mau kira undi, paca-paca yang ada. Ada yang kadang-kadang itu saya tengok turun ke bawah. Tidak mengira, kadang-kadang tinggalkan istri dia, tinggalkan suami dia. Semata-mata untuk membolehkan supaya kita mendapat kejayaan pada pilihan raya. Namun demikian, kita mempunyai 25 kursi, bukannya mudah. You can imagine the national government was down almost every now and then.
And I saw with my own eyes, kapal terbang official Perdana Menteri, private jet landed in Tawau, private jet landed in Sandakan. Not only the jet landed, the bag also landed. And one can imagine, bayangkan, dalam keadaan satu parti dengan hanya berbekalkan berbagai bangsa. This is truly a multiracial party in Sabah. Not PBS, not STAR, not APCO, not Barisan Nasional UMNO like that. But you can imagine, the chairman is Datuk Polvun. You don't mind, brother, to stand up for a while, so at least you say your handsome face is there. He's better looking than Clint Eastwood. He's the chairman of the party, the Polvun. He's a good golfer. Dato' Daryl Naiking. Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, anak dusun dari Keningau. Terence Au. Anak dusun ada Cina campur dengan ini. Di Kudat. Munira, dusun yang ada Bajau punya ini. Kota Belun. And this is a fighter. The young girl is there. Really, you can hear her voice speaking on behalf of Sabahan. I'm so proud as a father to her to ensure that continue the struggle. Nur Faiza, kata wanita kita, lantang berucap. Walaupun kalah, don't lose hope. And of course, the rest, Jun Wong is there. On the right side, Vice President yang ada. Ya. Berbagai bangsa yang ada. Dr. Daud dari Brunei. Datuk Jauh Jana Bajau. Datuk Aziz dia Bajau tu. So, banyak. And I'm so proud. Saya minta rakan-rakan saya, YB yang telah memenangi pilihan raya, berdiri. Tang, Syarifuddin, Cintek, Kelvin, Chong, Samuel, siapa lagi? Si Alex Wong, Alex Tian, Egna, Asapar is there. Our lawyer from Muhammad, where's the lawyer from Ladatu? And our lawyer from Yusri, dia ada acara di Sipitang. He's also a lawyer. Muhammad is another lawyer from Segama. Datuk siapa? Azhar. Azhar is also, dia pergi Sipitang sehingga ada acara. What a few of them. So one can imagine, these are young people. These are new faces yang ada. And highly qualified people. Alex Tian is a master degree in green technology, energy, yang ada. You know, and this is something that's really proud me. As a young people, we expose them to ensure that Sabah, we get, after the event, you can go up, show your face to the people at large, but take your food first. Hadirin yang dihormati sekalian, malam ini ialah malam yang bermakna sekali bagi kami. Baru selesai saja Masyarakat Agung Parti Warisan yang ke-8 petang tadi. That's why I'm so sorry a bit late. Pasal it took time for me sometime to reach the house. Sudahlah jam, tidak ada outrider. But nevertheless, let me express my gratitude to you all for your coming to these dinner functions that we have today. Dan saya juga tidak lupa, another one, Liza, the young girl there as well, daripada kawasan Parlimen Libaran. Dan saya cukup berbangga kepada semua pihak atas usaha. Yang penting kepada kita, saya sampaikan peringatan kepada rakan-rakan saya dan saya sendiri. Don't be too complacent. Jangan oleh kerana kita dapat 25 kursi, saya tahu bukan senang tumbangkan pimpinan daripada kerajaan persekutuan. Perdana Menteri turun berhari-hari, Ketua Menteri turun berhari-hari. Berbagai landasan mereka gunakan, tapi kita mampu menumbangkan mereka di 25 kursi. Walaupun saya tahu keadaan ini berlaku
Saya berada di war room sampai jam 2 pagi. Pasal saya minta supaya borang 14 ditandatangan. Tapi lepas itu saya pun letih, balik ke rumah. Dan saya tidak tahu bila besok pagi saya bangun sudah angkat sumpah. Bayangkan, belum lagi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia belum mengumumkan siapa yang menang. Berapa kursi menang sudah angkat sumpah. Jam 3 pagi. Kalau benar, mereka mempunyai jumlah kursi yang sudah pun diakui cukup, ada di antara parti mereka mempersoalkan kenapa bergabung-bergabung. Ada di antara mereka keluar daripada gabungan, lepas itu turun ke bawah, we are fighting for 40%. We are fighting for the Sabah right yang ada. We are fighting for MA63. Tapi bila sudah dapat kursi 2-3, balik pula bergabung. Bayangkan, inilah pimpinan, inilah parti yang bukan hanya boleh dikatakan secara kasarnya menipu rakyat Sabah. Keluar semata-mata untuk dapat undi. Sudah dapat undi, balik pula. Pasal itu, the reason why we decided, Warisan, to go solo. Because I know that not easy to win 73 seats yang ada. Bukan senang. Kita boleh letak 30 kursi bertanding. Boleh letak 50 kursi bertanding. Tidak perlu 73. Tapi kalau kita tidak penuhi 73, akan ada pihak-pihak lain, let's work together. We can work together. Tapi bila keadaan ini berlaku, mereka dapat kursi 10, 20, ditawarkan jawatan Menteri Kewangan, ditawarkan jawatan Ketua Menteri, orang akan lari lagi. They forget about the struggle of Sabah interest and Sabah voices there. They're interested with only jawatan, the greed, the desire to have position, to have money. Dan ini yang membimbangkan saya sebagai seorang orang lama dalam gelanggang politik, as a national leader too. 36 years I've been in the politics. Bila saya melihat keadaan ini, kita perlu nyatakan bahawa di Sabah, we want a single local party to govern Sabah. Administer Sabah. Bukan berartinya kita very parochial. Bukan berarti bahawa kita benci kepada Semenanjung. Not anti Semenanjung. Bukan anti Semenanjung. Tidak. Ya. Tapi kita nyatakan arm's length is there. At the federal level, we can work with you because you are running, you are administering, you are governing the national government. National government, we can work at the national level. But Sabah, we must. Kalau Sarawak boleh, masakan Sabah tidak boleh. Betul tak? Sabah tidak ada parti PKR. Sabah tidak ada Pakatan Harapan. Sarawak tidak ada UMNO di situ. Di Sarawak tidak ada PH di situ memerintah. Di Johor pun tidak ada Pakatan Harapan, Expo, UMNO saja boleh perintah di Johor. Bangsa Johor. Masakan kita di Sabah pula tidak boleh untuk meletakkan supaya orang Sabah know better what the Sabahan people needs and want. Jadi saya berharap sungguh malam ini penting kepada kita dan saya peringatkan kawan-kawan saya supaya kita senantiasa menyuarakan keperluan rakyat yang ada. Bukan hanya supaya kemajuan pembangunan. Saya berbahas di Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Dan saya nyatakan kepada Gigi, I want to know what you stand on 40%. I want to know what you stand on MA63. Very important for us. Supaya kita teruskan keadaan memperjuangkan apa yang hak Sabah termaktub dalam perlembagaan Malaysia. It is embedded in the Malaysian Constitution. It is not wrong for us to really sound, not to say sing the song, but to mention that, to highlight that, to pronounce that as part and parcel of our right to ensure that we have a better future yang ada. Jadi saya berharap sungguh malam ini satu malam yang cukup penting kepada kita dan jangan bimbang sangat. Saya sudah maklumkan walaupun kita bukan kerajaan, tapi kita perlu dampingi rakyat kita, mendengar suara rakyat. Dan saya pun sudah bangkitkan tentang masalah contohnya masyarakat Cina dan masyarakat yang lain. Peniaga-peniaga, bukan hanya Cinanya, bisnis Bumi Putra yang ada dan lain-lain kaum yang ada.
dalam bidang perniagaan, cukai contohnya, taxes imposed on all the businesses is very regressive. There is a need to review that. Pasal ini penting kepada kita untuk pastikan supaya cukai-cukai yang dikenakan kepada peniaga-peniaga jangan terlampau keterlaluan sangat. Ada di antara cukai yang telah pun dipungut, dijanjikan balik, tapi ada 5 tahun, ada 10 tahun tidak bagi balik. Ada cukai dikenakan kepada syarikat, ada cukai dikenakan kepada dividen. Lain lagi cukai-cukai yang lain. Ini membimbangkan saya. So rest assured, saya maklumkan kepada semua yang hadir, we will be there. Not only to highlight that in Sabah, Dewan yang ada, bahkan juga di Parlimen. Untuk memastikan supaya suara untuk kepentingan masyarakat yang ada dapat kita pertahankan. Kalau syarikat itu tutup, maka kerja pun tutup. Kalau kerja tidak ada, poverty akan berlaku di bumi Sabah ini. Dan saya telah cek, Haji bentangkan belanjawan 6.4 bilion. I listen carefully. And let me tell you all tonight, I will look into how they spend the money 6 billion. Tapi bila saya nampak sepatutnya suara rakyat yang menjadi keutamaan. Apa suara rakyat yang nakkan? Supaya basic necessity yang ada. Airnya, jalan rayanya, tapi malangnya saya nampak, tidak nampak kelihatan. A bold and brave kind of solution to overcome the basic needs of Sabahan people. Ini yang saya katakan penting kepada kita untuk sentiasa memantau keadaan yang berlaku di bumi Sabah ini. Dan saya tidak ingin berniat untuk cakap panjang, nanti makan pun tidak boleh panjang. I know it's Christmas, but let me express our gratitude to you all. Tidak terkira. Rakan-rakan saya yang banyak memberi bantuan, tenaga, pekerjaan mereka. Ada yang bagi bakul makanan pun. Ada yang menganjurkan banyak program-program di merata tempat. Dan I must say to you all, thank you very much. Yeah, it is beyond our ability to express how grateful we are. As a single party, a united party, and I rest assured to them, nanti besok pastikan jangan berbala, jangan berpecah. Pagi tadi saya nasihatkan ahli-ahli parti. Seumpama satu keluarga, this is a big family that we have here. Warisan is a big family. Ada bapa, ada anak, ada isteri, ada menantu. Ya. Jadi bapa dia mau ke depan, isteri mau ke belakang, anak mau ke kanan, menantu mau ke kiri. If there is one single car, ada satu kereta, dalam satu kereta bapa mau ke depan, isteri mau ke belakang, anak mau ke kanan, lepas itu menantu mau ke kiri, dekat akan go. It will not go anyway. Ya. But if we have intention, satu, yaitu to unite Sabahan, but to ensure that we can realize apa yang rakyat maukan, not our party warisan. It is not important. It's important this party kita lahirkan untuk membolehkan kita dapat realisasikan apa bukan hanya suara, kehendak, keperluan rakyat Sabah dapat kita jayakan. Bukan hanya kita janjikan. Rest assured, so long as we are alive, hopefully, we pray to God, long life is with us. We are there, we'll continue to fight. We are confident that there will be some changes. I've seen that in my political career. Kerajaan ini bentuk jam 3 pagi. Gaduh semua. Ini baru gaduh pasal menteri. Baru gaduh pasal pembantu menteri. Belum lagi gaduh pasal projek. Belum lagi gaduh pasal duit. Dan saya yakin, saya percaya, bila menjelang pilihan raya parlimen pada 2 tahun akan datang, saya harap bagi ruang dengan parti warisan untuk mempunyai wakil yang banyak. Just imagine, kita warisan hanya ada 8 MP saja dulu. Sekarang 3 saja. Bila kita ada 8 MP, saya boleh bantu Mahathir second round jadi Perdana Menteri. Saya bantu Anwar Ibrahim. Dulu dia dalam penjara dia. Kita minta supaya dia keluar penjara. Lepas itu saya maklumkan dengan Tun Mahathir. Lantik warisan punya MP. Mendiang VK Liu as a Minister of Law.
Lantik Datuk Darren Lai King, Timbalan Presiden, menjadi Menteri Antarabangsa Perdagangan. Lantik Muhammadin Ketapi, Menteri Pelancongan. Lantik Datuk Aziz jadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Lantik Munira jadi Timbalan Menteri Tenaga, Energi yang ada. Bayangkan, never in the history. Ini cuma 3 ada. Kalau ada 10 MP or for that, 25 kursi, no government at the national level can be formed unless and until they refer and consult us in Sabah. Rest assured, we are party and we are leader, no kautim punya. We are leader, we are consistent in our struggle for the future of our grandchildren, not my future, not Warisan's future. It's important for us to be united, not only in our voice, in our struggle, but in our act, to ensure that in coming parliamentary elections, vote must be realized. Saya sudah peringatkan banyak masyarakat, ini tangan bukan tangan Datuk Syafiee. Ini tangan bukan tangan Anwar. Ini tangan bukan tangan si Zahid. Ini tangan, kau punya tangan. Kau punya cucu susah. Kau punya kampung susah. Don't vote corrupted government. Don't vote corrupted leaders. That will destroy the future of the people and the country. We have seen that in the world. We have seen evolutions of politics yang ada. No country can survive. No people have a better life if the government is corrupted, if the leader is corrupted. We can make sure that. We can unwind that. But unfortunately, we didn't make it such in terms of number. Ada orang tuduh saya, mau beli YB 10 juta. Buat apa mau beli YB 10 juta? Kalau saya ada duit 10 juta, saya guna duit untuk menang pilihan raya. Buat apa mau tunggu lepas pilihan raya? Why they for? I know we were in need of money. We have lack of money, but nevertheless that is not an excuse. We are so grateful. In spite of kita punya keadaan, keuangan tidak banyak, tapi kita mampu merealisasikan 25 kursi yang ada di bumi Sabah. So, saya minta dengan rakan saya, YB yang ada, saya peringatkan kembali. A wise man learn from not only others people's mistake. A wise man learn from your own mistake and rectify that. Perbetulkan kesilapan, kesalahan kita, mana kawasan yang kita kalah, supaya kita perbaiki, dan saya yakin kita akan boleh ambil kursi di masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kadang-kadang orang politik ni, you give a chance, a mic to him, I can deliver 2 hours and 3 hours to in my delivering speeches, but nevertheless, I don't want to constrain you all to have a long speech. Yang ada cuma saya bagi pihak Parti Warisan, rakan-rakan saya Darren Lai King. Terima kasih banyak. Merry Christmas to you all. May God bless you all. In God we trust, unite we must. Don't forget that. That has been a slogan. And that we continually struggle. And I've said that in Parliament in front of all of them. Mahathir, Anwar, Hadi, Najib, Mat Sabu, semuanya. We are building a nation here. We are not building race and religion. We love our race, we love our religion. But we are building a nation here, touch the heart of all Malaysians, irrespective of race, irrespective of religion yang ada. It's very important to have a clear mind and clear heart in our life. Bayangkan kalau saya sakit, yang kasih ubat sama saya doktor. Ada 2 doktor saya. Satu doktornya Rajib. Stand Dr. Rajib. Satu doktor lagi, Dr. Steven, a young man. And this is the young man who worked so hard to ensure tonight punya function ni. Thank you very much. Dari pagi, every call me and said, make sure everything is okay, okay? Make sure that everything, I think work with Lorinto to make sure that I have to expose all this young generation. Pasal ini kita mau warisan is, walaupun usia muda, but we have the youngest leaders among them all, including Datuk Darren Lai King. Yeah, still young. He doesn't want to be mentioned old, dia cakap. Dia punya rambut pun hitam lagi.
Jadi saya ingat it's important for us to supaya kita continue the struggle to ensure that regenerations of leadership in Sabah, not to be dependent on people, all people yang ada, but kita nakkan supaya fresh face and fresh mind yang ada to ensure that face the challenges that we have. And kita nakkan supaya Sabah continue the struggle, and we want to work with other people too, with Singapore, neighboring countries yang ada, to ensure that we can reach them out. Besok nanti kita boleh bangunkan Sabah sebaik mungkin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Hari Natal. Merry Christmas to you all. May God bless you all. Dan selamat menyambut Tahun Baru. Tahun Baru Cina belum lagi. Coming February. But may God bless us all. And thank you very much. Saya bagi pihak rakan-rakan saya dalam parti barisan, minta ampun, minta maaf. Apologies to you all. Just in case kalau mejanya tidak kena, menunya tidak sedap, dan juga acara malam ini mengganggu sedikit sebanyak program kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Terima kasih banyak atas kehadiran. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada yang berhormat Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Nasir Abdal, Presiden Parti Barisan. Terima kasih ucapkan kepada